Bore da, un ac oll a chroeso un hoedfa advent flynyddol ni. Ond yw un ryfedd bod yr advent wedi dod rawn mor gloi. It's lovely to see you all on this Advent Sunday. And again, thinking how quickly Advent has come around. Hopefully you can all see the photocopied sheet from the lobby, on the table in the lobby, with the order of service and all who are taking part. So if you haven't, during the first hymn, if you can get a sheet of the order of service to follow exactly what's going on as far as readings and prayers and presentations are concerned. So, with that brief word of welcome, we join together to sing our opening hymn, 441, 441. And after the hymn, Lynn will come forward and explain to us about the history and the meaning of the Advent wreath y dorch Advent. Felly, ein Carol, neu emyn agoriadol, 441, wele, cawsom am Mesoia, cofaill gwerthawr ocar riod, dar fi Moses a'r proffwydi ddweud amdano cyn ei ddod. Iesu yw gwir fab diw, ffrind a ffrynwr, dynol ryw. 441. Arbennig, Sul cyntaf yr Advent, a golyga hyn fod gwyl dathlu geni ein gwaredwr Iesu Grist yn ein hymyl unwaith eto. Diben yr Advent yw rhoi cyfle i bawb ohonom baratoi ein hunain yn feddyliol ac yn ysbrydol ar gyfer dydd penblwydd geni ein harglwydd Iesu Grist. This is the first Sunday of Advent, and this is a time when we need to prepare ourselves mentally and spiritually for Christmas, when we celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. Ystyr y gair Advent yw dyfodiad,
a dyma'r adeg rydym yn paratoi ar gyfer dyfodiad Crist i'n byd. Advent comes from the Latin word adventus, meaning coming, and it reminds us of 3 different comings of Jesus. The first was in the past. It happened long ago at the first Christmas. Jesus, God's Son, came to live in this world as a baby, then as a boy, and then a man who gave his life to bring us close to God. The second coming belongs in the present, because Jesus is waiting to come now to every person who invites him into his heart and life. The third coming of Jesus is still in the future. One day Jesus will come back to our world, not as a little helpless baby, but as King and Judge of all. So Advent is the season for getting ready to understand the true meaning of Christmas, ready to ask Jesus into our lives, and ready for the day when he will come again. Un ffordd o ddathlu'r Advent yw trwy gynnau canhwyllau ar dorch Advent, sy'n ein hatgoffa o'r rhoddion a ddaw i ni yn sgil dyfod Iesu i'r byd. Hoffwn ddiolch i Marian am wneud y dorch Advent i ni unwaith eto eleni. The Advent wreath includes many symbols. The wreath is in the shape of a circle without beginning or ending. And this reminds us that there is no beginning and no ending to God. God's love and care for us never ends. The evergreen branches are a sign of ever new life. The candles tell us of the light which came into the world with Jesus. The traditional colours of the Advent candles, 3 violet and 1 rose, are penitential colours, reminding us that we need God's help to be the people we are meant to be. The white candle, which we light at Christmas, signifies the coming of Jesus into the world. There are 4 candles on the outside for the 4 Sundays leading up to Christmas. And the 5th candle, the white candle in the centre, is lit on Christmas Day. The first candle is the candle of hope, canwyll o baith. God told Abraham that through him all the nations of the world would be blessed because he trusted and put his hope in God. The second candle is the candle of peace, canwyll dangnefedd. With this candle, we remember the prophets who spoke of the coming of Christ. The prophet Isaiah called Christ the Prince of Peace, tywysog tangnefedd. The third candle is the candle of love, canwyll gariad. This candle reminds us of John the Baptist, the cousin of Jesus. John taught that we should share what we have with others, treat each other kindly, and show God's love. The fourth candle, the rose candle, is the candle of joy, canwyll lawenydd. We remember Mary, the mother of Jesus. When the angel Gabriel told Mary that she would give birth to a special child, she was filled with joy. The center candle, the Christ candle, which is lit on Christmas Day, reminds us that Jesus is the light of the world, and those who follow him will never walk in darkness, but will have the true light of life.
As today is the first Sunday of Advent, we will light the first candle, which is the candle of hope. Mae gobaith yn debyg I oleuni yn llewyrchu mewn lle tywyll. Wrth I ni gynnau'r ganwyll hon, rydym yn dathlu gobaith Israel, a'n gobaith ni ein hunain hefyd yng Nghrist Iesu. We continue to hope in God's promise that Jesus will come again to fill our lives and the life of the world with love and joy and peace. As we prepare for Christmas, let us do our best to share our hope with others. Wel, diolch yn fawr I Lynn am ein hatgoffa ni am arwydd o cad y dorch. Lovely, thanks Lynn, and thanks also, of course, to Lynn for organising this morning service, as she does on an annual basis. The Advent service is Lynn's service every year, and it's lovely to have her organising that. Diolch yn fawr, Lynn. Felly, fe ganwn ni ein emyn nesa, sef 385, I ni sôn am oleuni y byd. And after this hymn, we'll have two readings, one in English and one in Welsh. Colin will read to us in English from Isaiah, and then Patrick in Welsh from the Gospel of John. Ond fe ganwn ni nawr 385 sy'n sôn am oleuni, Crist yn oleuni'r byd. Goleuni'r byd yw Crist, tywysog ein hachubiaeth, a seren fore yw a gwawr ein gwaredigaeth, ein gobaith ydyw ef. Na chi yn adleisio beth soniodd Lynn yn barod. Ein gobaith ydyw ef, perffeithydd mawr ein ffydd, diddarfod gariad yw, sy'n troi pob nos yn ddydd. 385.
Isaiah chapter 9, verses 2, 6 and 7. The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in a land of deep darkness, on them has light shined. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace there will be no end. Upon the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it, with justice and with righteousness, from this time forth and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this. This Welsh reading comes in the first 14 verses of the first chapter of the Gospel of St. John. And it declared, roedd the Gaia got a Jew oedd the Gaia. Roedd ef in it declared got a Jew. Daeth pob beth I fod trwy ddiwedd. Heb ddiwedd, ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Unrhyw eith roedd bawed, ar y bawd, gleni dynion a diwedd. A mae gleni yn llywyrchu yn y tywacloc, a nid yw y tywacloc wedi adrechu ef. Daeth dyn wedi anfon odywth Dduw o enw Ioan. Daeth hwn yn dist, dastileithi am y gleni. Mynd I bawb ddod I credu trwy ddiw ef. Nid oedd wrth y galeni, ond daeth I dastileithi am y galeni. Roedd y gwir galeni, sy'n golio pawb, I sywys yn dod i'r byd. Roedd in the byd, a daeth y byd y fod trwyddo, ond nid anebydd y byd mahono. Daeth i'w cnefin a'i hyn, a ni ddibaniod a'i bobl a'i hyn mahono. Ond, cnefa ag a'i dibaniod, roedd iddynt hwy, rai sy'n credu yn a'i enw, hawl I dod yn plant ddiw. Plant wedi a'i geni, nid o waed, nac o wachlus cnawd, nac o wachlus gŵr, ond o ddiw. Daeth y gar yn gnawd am preswylio un ein plith, yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsym a'i gogoniad ef, a'i gogoniad fel unig fab, yn dod odywth y tad. Diolch Colin a Patrick, a diolch arbennig I Patrick am fentro ar darlleniad Gymraeg. Diolch yn mawr iawn iddo fe. Felly, fe ganwn ni nawr gyda'n gilydd yr emyn nesaf sef 222. Ffefryn gan lawer, dwi'n gwybod. Tyrd atom ni o greuwr pob goleini. I ni'n sôn am oleini eto. Tro di a'i nos yn ddydd. Par I ni weld holl lwybrau'r daith yn gloiwi dan lewyrch gras a ffydd, ac ar ôl yr emyn fe ddaw mared ymlaen i'n harwen ni yn ein gweddiau. Diolch yn fawr. Felly 222.
Cydweddion, let us pray. O Dduw ein tad, diolchwn i ti am ddyfodiad tymor yr Advent sy'n blaenori gwyl y Nadolig. Diolchwn am ei awyrgylch disgwylgar a gobeithiol am yr ymdeimlad hwnnw fod yna rhywbeth gwych ar ddigwydd a'i fod yn werth disgwyl amdano a pharatoi ar ei gyfer. Lliwia ni yn ein paratoi ac ar ein pererindod, ac arwain ni i ganfod yn ei gryd arglwydd arglwyddi'r holl fyd. Diolchwn fod yr Advent yn wyl o newyddion da yng nghanol gofidiau ac ofnau, yn wyl obeithiol mewn byd sy'n aml yn amddifad ohono, ac yn fwy na dim byd, yn wyl sydd yn ein paratoi ar gyfer dathlu dyfodiad gwaredwr i'r byd. Diolchwn i ti, o Dad, am greu'r byd ac am deini goleuni ar draws y ffurfafen. Diolchwn i ti am ddatguddio dy gynlluniau a gwireddu dy fwriadau y byddai'r bobl a oedd yn rhodio mewn tywyllwch yn canfod goleuni mawr a rhai a oedd yn byw mewn gwlad o gaddig didew yn canfod llewyrch golau. Diolchwn i ti am gamu i ganol dy greadigaeth yn Emmanuel, yn Dduw gyda ni, ac am ddod yn oleuni ac yn fywyd, yn ddo ef yr oedd bywyd a'r bywyd, goleuni dynion ydoedd. Y mae'r goleuni yn llywyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. We thank you for the greatest gift you gave us, Jesus Christ, your Son. We thank you for everything you accomplished through him. We remember the most precious gift of all, the baby in the manger in Bethlehem. As we sing carols during the next few weeks, let us all sing a song of praise to you. At this time of Advent, help us to give our hearts and lives to our Lord Jesus Christ. Whatever difficulties and problems lie ahead, we know you are there for us at all times. Diolchwn fod Iesu Grist yn oleuni'r byd a bod unrhyw un sydd yn ei ddilyn ef byth yn rhodio mewn tywyllwch, ond bod ganddo oleuni'r bywyd. Rydym am ddiolch i ti, o Dad, fod Iesu Grist yn medru camu i'n hymyl pa beth bynnag yw'n sefyllfaoedd a'n hamgylchiadau. Os yw'n dywyll arnom neu'n gyfyng arnom, os oes rhyw ofid neu siom neu dristwch yn mynnu bwrw gysgod dros ein byd. Yn ein hiriolaeth, fe ddyfeision ar ei ti gofio am y rhai y mae ei byd wedi chwalu o ganlyniad i drais ac atgasedd, rhyfel a gwrthdaro. Gweddiwn y bydd goleuni'r Crist yn llifo i ganol ei tywyllwch, gan ddwy'n cymod a heddwch i'w rhan. Deisyfwn i ti gofio y rhai y bu'n rhaid iddynt adael eu cartrefi a'i gwlad ac a adawyd yn amddifad, yn ffoaduriad a'r grwydr, heb sicrwydd na lloches. Gweddiwn y bydd i oleuni'r Crist lifo i ganol ei tywyllwch a bod yn ymgeledd iddynt. Deisyfwn i ti gofio y rhai sy'n gaeth, yn llesg a newynog, yn unig ac yn amddifad o gariad. Gweddiwn y bydd i oleuni'r Crist lifo i ganol ei tywyllwch gan ddwy'n gwaredigaeth a gobaith i'w rhan. Boed i'n gweddiau o eiriolaeth o Dad, gylchu'r byd, a bydded i oleuni'r Crist lewyrchu i ganol pob tywyllwch. Gwrando'n gweddi a thywys ni i ddwy'n clod a gogoniant i ddenw yn Iesu Grist. Amen.
Wel, croeso cynnes iawn I bawb i'n Hoedfa Advent. A very warm welcome to everyone to our Advent service. A heddiw yn ôl y traddodiad, mae Lynn a Rob wedi cydweithio ar drefnu'r Hoedfa arbennig hon, sy'n arwydd o gychwyn y cyfnod nadoligaidd I ni. A diolchwn yn fawr iddyn nhw am eu cynllunio gofalus ac I bawb sy'n cymryd rhan. Ac gwerthfawrogwn cyfraniad Manon wrth yr organ hefyd. Diolch yn fawr, Manon. Heno, ni bydd oedfa yn y capel gan y bydd oedfa Advent arbennig ar y cyd I eglwysu Westminster and St James's Piccadilly. So this Sunday evening, there will be a joint Westminster Churches Together Advent service at St James's Piccadilly at 6 o'clock. Where Glesney will be representing us and reading from the scriptures in Welsh. Therefore, there won't be an evening service here, but hopefully some of us can join the special service in St James's. Fel arfer, dydd Mercher am hanner dydd, bydd oedfa fer anffurfiol yn y neuadd islaw, gyda the a sgwrs I ddilyn. Dydd Sul nesaf bydd yn gweinidog wrth y lliw yn oedfa'r bore a bydd côr Llundain yn cyfrannu at y gwasanaeth. Bydd oedfa'r hwyr yn oedfa gymyn. Bydd cinio nadolig yr eglwys ar ôl oedfa'r bore dydd Sul nesaf a gobeithio a bydd nifer ohonon ni'n gallu ymuno yn y dathliad. Our chapel Christmas lunch will take place next Sunday, December the 4th, and as we're using outside caterers, we really need to know near exact numbers today or tomorrow, please. The details and the list are on the notice boards in the lobby and in the hall, and we don't want the cost to be an obstacle for anyone to join in. Os gallwch chi ddod, anwch chi ysgrifennu eich enw yr rhestr os gwelwch yn dda. Ein harfer yr adeg hon o'r flwyddyn yw paratoi bocsys sgidiau ac anrhegion nadolig I blant anghennus y byd. Ond eleni, yn lle hynny, byddwn yn cefnogi elusen sy'n cynorthwyo'r digartref ar ein strydoedd, sef crisis. So instead of the shoe boxes of gifts this year, we've decided to support a charity that helps the homeless on our doorstep, Crisis. And Crisis not only gives the homeless food and a warm welcome at Christmas, but each guest receives health care and ongoing care and advice on employment, education, and housing. So it's not just a charity for Christmas. Therefore, today and next Sunday, we'll be making special collections for Crisis. So any contributions on the collection plate that are not in the envelopes will be donated to Crisis. Bydd oedfa nawr Llith a Charol Ecyl ar nos Sul Rhagfyr 11 am 6 o'r gloch yng Nghanolfan Cymru Llundain. That's our joint Welsh Chapel's 9 lessons and carols service on Sunday evening, December the 11th at 6 in the London Welsh Centre. Cofiwch ddod lawr i'r neuadd I gael te a chyfle I gymdeithasu ar ôl yr oedfa. Ac yn awr fe ddawn o amgylch I dderbyn eich rhoddion. And now we'll come round to receive your gifts. Diolch yn fawr.
ysgawen a gnawn ein haddyn edang hyd. I ddwy'n ein tystiolaeth i ti yn y byd. Amen. Wel, os allai danlinelli un gyhoeddiad am heno, 6 o gloch, am y tro cynta eriod yn yr oedfa flynyddol advent yma, byddwn ni'n cael cyfraniad Cymraeg down in St. James's, Piccadilly this evening. As I say, if I could underline that this evening, if you're available to come along. As I mentioned last week, it's a very popular service usually. Place is full, and for the very first time there'll be Welsh represented, so it'll be a good plug for the Welsh, London Welsh community. I'm sure most of the people who are there either don't know that there's a Welsh language or certainly haven't heard the Welsh language being read in a service. So it'll be good to support Glesney and that service this evening. And then, after we sing this hymn, I know a number of you receive a Christian, a Cylchgrawn a Christian. And when Lynn initially saw an article by Ellen, she said, oh dear me, we'll have to ask Ellen to see if she'd be willing to share the article with us. Ac i ni'n edrych ymlaen nawr yn eiddgar ar ôl yr emyn nesaf, fe ddaw Elin ymlaen i rannu ar hyn nath i ysgrifennu ynghylchgrawn y Cristion. Ond fe ganwn ni nawr 447, 447. 447. Engil glân o frôr gogoniant, hedant, canant yn gytun. Clywch ei llawen gan uwch Bethlem, heddiw ganwyd ceidwa dyn. Dewch a ddolwn, cyd a ddolwn, faban mair sy'n wir fab diw. Dewch a ddolwn, cyd a ddolwn Iesu, ceidwad dynol ryw. 447.
Goleuadau'r Nadolig yn Llundain. Gyda'r Nadolig yn agosau, nid yw Llundain yn bryn o oleuadau Nadolig. Mae nhw ym mhob man ac yn ddigon o'r rhyfeddod. Mae'r strydoedd a'r siopau yn llawn addurniadau. As I walk through the city, it's lovely to hear the sound of brass bands playing carols and setting the Christmas mood as everyone hustles from one place to another. Goleini'r goeden. Yng nghanol holl rialtwch yr oel, mae'n anodd peidio a sylwi ar y goeden Nadolig enfawr sy'n sefyll bob blwyddyn yn dalsyth ar sgwâr Trafalgar. Rhodd yw'r goeden gan Wlad Norwy ers 1942, fel arwydd o ddiolch am gefnogaeth Prydain i Norwy yn ystod yr Ail Rhyfel Byd. The tree is cut down in a special ceremony in Norway, shipped on a boat to Britain, and upon arriving in London, it's placed in its usual setting in Trafalgar Square. Cynhelir seremoni arbennig ar y dydd Iau cyntaf yn Rhagfyr, i oleio'r 500 o oleuadau sy'n cael ei osod arni. Daw'r goeden Nadolig ar sgwâr Trafalgar yn ffocws ar gyfer canu carolau yn Llundain bob Nadolig, gyda nifer o grwpiau yn codi arian i elusennau amrywiol tra'n canu yn ei chysgod. Whilst the tradition of having a Christmas tree in our homes date back to the 16th century Germany, where Christians brought evergreen trees into their homes by decorating their branches or creating Christmas pyramids out of wood. The belief is that the Reformed Protestant Martin Luther was responsible for decorating the Christmas trees with candles for the first time. Tra'n cerdded yn ôl i'w gartref i noson, fe'i syfrdanwyd gan ddisgleirdeb y sêr yn pefri o uwchben y coed bytholwyrdd yn y pellter. Mwyn dangos yr olygfa hynod o hardd i'w deulu, fe gododd coeden yn ei gartref a gosod canhwyllau ar ei changhennau. Mae'r canhwyllau, neu'r goleuadau erbyn heddiw, ar y goeden hefyd yn cynrychioli golau'r seren a arweiniodd y doethion i Bethlehem, adeg geni'r baban Iesu. To me, as a Christian, light is very important. Mae golau yn arwydd o obaith, a sign of hope, yn yr amseroedd anodd, ac yn ein helpu ni i weld y ffordd ymlaen. Fe ddywedodd Iesu, fi ydy goleini'r byd. Bydd gan y rhai sy'n fy nilyn i olau i'w harwen nhw i fywyd, a fyddan nhw byth yn cerdded mewn tywyllwch. Goleini'r angel. Un ar ddangosfa o oleuadau Nadolig yn Llundain sydd yn fy rhyfeddu i bob blwyddyn yw'r angylion sydd yn hongian a'i hadenydd ar led o'r naill ochr o Stryd Regent i'r llall. Maen nhw wir yn werth ei weld. Mae llawer o sôn am angylion yn y Beibl. Ein dealltwriaeth ni, Gristnogion, yw bod angylion yn arwydd o ymwneud Duw â ni, yn arwydd o ddiddordeb Duw ynom a'i awydd i'n harwen drwy fywyd. Mae i'r angylion le amlwg yn hanes y geni, gan taw nhw a fi'n gyfrifol am gyhoeddi'r newyddion am enedigaeth Iesu i'r bugeiliaid. Do you believe in angels? They're not someone or something that dress in white, have wings and a halo on their heads. Yn hytrach, pobl sy'n trosglwyddo negeseuon i ni oddi wrth Dduw. Mae'n bosib ein bod yn dod o hyd i un yn ein cydwybod, un sy'n gwneud i ni oedi ac i feddwl, ac i ystyried. Y llais mewnol hwnnw sy'n ein rhwystro rhag gwyro oddi ar lwybr Duw. Neu efallai bod yna angel yn ein hymyl, mewn ffurf aelod o'r teulu. Duw yn gweithio drwyddynt, a'i neges yn cael ei throsglwyddo drwyddynt, a'i ewyllus yn cael ei gyflawni ynddynt. Ond am y tro, ac ar drothwy'r Nadolig am flwyddyn arall, fe gofiwn am y neges fwyaf a gyhoeddwyd i'r byd erioed, oddi wrth Dduw, a thrwy'r angylion,
fod y Meseia wedi ei eni, a'i ewyllus wedi ei gyflawni. O cenwch angylion, cenwch gorfoleddwch, o cenwch wy holl ddinasyddion y nef, cenwch gogoniant i ddew yn y goruchaf, o deowch ac addolwn, o deowch ac addolwn, o deowch ac addolwn, Grist o'r nef. Wel, diolch yn fawr iawn i Elin am y cyflwyniad gwerthfawr a greinus yna. Thank you, Elin. Am rannu hwnna nath i sgrifennu, mae'n werth i ddarllen hefyd yn y Cristion. Os nag ych chi wedi darllen yn barod yn y Cristion, gnewch ymdrech i wneud. So many thanks to everyone who's taken part today, and as I mentioned at the outset, especially to Lynn for organising. And the theme has been light, goleini. And apparently, light, the word light appears 273 times in the Bible. Now, don't think I've been looking through the whole of the Bible this week and noting down. That's according to the concordance and a little note that Lynn had sent me as well. The 273 times, one of the most used words in the Bible. A reit ar gychwyn y Beibl, i chi'n cofio'r adnodau ar dechrau'r Genesis, a ni'n gweld bod goleini yn dda. You remember the verse? I'm sure you remember. And God created the heaven and the earth was without form and void, and the Spirit of God moved upon the face of the waters, and God said, what? Let there be light. And there was light, and he saw that it was good. Chi'n cofio chi oedd yma a chydig wythnosau nôl oedd Core Tristan wedi dod lawr o'r gogledd o dyffryn Conwy ar Wyddgrig yn canu'r greadigaeth gan Haydn a'r geiriau yna'n amlwg iawn ar y dechrau, ynddo fe? God moving upon the spirit of the waters. And Elin mentioned that verse from John's Gospel, which says, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness. And again, at the very beginning of John's Gospel, as we heard in Welsh from Patrick, we read that God is light, and that light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it or comprehendeth it not, in the old version. Do you know, many people will be facing hard times this Christmas, won't they? Darkness. Financially, perhaps. Emotionally, spiritually. Physically, health-wise. We know of many of our family of faith here at Eglwys Gymraeg Canol Llundain who are facing difficult and challenging times health-wise. And a whole host of other pressures and stresses and strains, work-related perhaps, life-related. And yet, in the middle of all this, many, if not most, will make an effort to decorate their homes with lights, won't they? Christmas lights. Now, Archbishop Desmond Tutu, he was certainly one of the shining lights of Christianity, wasn't he? Only passed away, it was last year, Boxing Day, December the 26th, last Christmas. And I say, he once said, really, yn adleisio y geiriau yna yn Efengil Ioan, hope is being able to see light despite of all the darkness. Ac i ni yn byw mewn byd o dywyllwch, yndyn ni? When we put up our Christmas lights this year, and all the lights we see around Oxford Street, as Ellen mentioned, and Regent Street, let those lights remind us now that Jesus is the light of the world. And even when times seem at their darkest and their hardest,
that Jesus shines his light on us and through us as well, because you remember he also said, you are the light of the world, we, us together. You are the light of the world, and that our light should shine before others. Felly boed i'ch goleuni chwythau, lewyrchu ger bron eraill, mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chwi, a gogoneddu eich tad yr hwn sydd yn y nefoedd. Yes, Jesus bids us shine. Remember that old Sankey and Moody children's hymn? Jesus bids us shine with a clear, pure light, like a little candle burning in the night, in this world of darkness. So let us shine, you in your small corner, and I in mine. A hynny gogoniant i'w enw. Amen. Felly, fe ganwn ni gyda'n gilydd i ddyweddu ein hoedfa eto gan ddiolch i bawb sydd wedi cymryd ran. 228, 228. Eto yn cydio yn thema yr oedfa bore yma. Dad, dy gariad yn glir ddisgleiria, trech na'r twyllwch yn glir ddisgleiria. Iesu, goleuni'r byd cofia ninnau, ti yw'r gwir a'n ryddha o'n cadwynau. Crist, clyw ein cri, goleia ni. 228.
ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Gollwng ni yn awr o dadnefol o dan dy fendith gyfoethog, a bydded i ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda ni ac i weithio ynom ni a thrwom ni o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.